Bon, penaos rin mevid a buzima, amzer ma neve ket lachet an ol jejet ken, hein? Nicole, ar man zo eun. C'est d'amañ Nathalie Germer. Deus Nathalie, ar abatit kaout Biskoaz nemeus bet daon, met senti douz ar gestro bardel. Registro peta? Netra ar abat klask. Ou man zo fol. Fol, a klan. Den da vaskl. Riskle beken. Ya, klaon, ya. Gant ar rovid nantek. A koulz koude meus sentet douz ar proses. Ma gout marvet me meustra. Allez, d'an ner kerskuit. Vo keken simple. Ruiz o vant da bak agati. Ya ba, peus ket met lachet dei marvet da. Me meustra wal d'ober. Et de kut! A gwell aze. Bon, evel a lavaren, doujet de meus ouz ar gestro bardel. Liva va drem, a pa oant gwisket gant ar maskl. Masklou meus drebet zo ken evit ber sur. Nicole! Te pretitez masklo! Ya diez eo da chao kamen melardeur disken ar gwellor gant ar bandidour javel. A marvedon, burzut. Ur zantezon. Neuze kasar an on betek ar baradoz. Me? Da barados? Ket. Mili gedor a kaset var d'an ifern. Ha ne gin ket hat. Nan no peus ket komprenet. Doujet de meus ouz ar proses. Marvedon ne vel ur gwirgeo dedour ez evel ur zantez, quoi. Ah! Ya bon, DRH Bretaniseo an me. Brassa kooperativ labourdouar ar galaxie. Goude an merdi an ol va buepad, meus gret evel an ol, pa moa ranket tele labour a dalar ede kojel yarben ar rovid var an internet. Bon, ne ket strik kaout arin ar bureo. A goude e tistroin var an douar evit lare d'an traoù da doudan dut. Ah, ket! A perak ta? Ba unan marvet a chom maro da viken! Pegen e kredik, ma pou ket splar. Neus ket deus ar maro, an draze zo ar romplot. Bon, peler ma bureo, klevet evin ganto. Ener. Ener. Ya, bon, ne ket gwall skler, hein. Marde evit bez a kaset deus un el bureau de gile. Nan, burevio ar melestradur an avezan mat, c'hwi, war. Bon, un doser a zavin met un an meken. Mena, ar abat disken, da pignat! Ane he, gret da labour kanet? Me ket kredet. Me ken e beut. A lavarit peus dei eo a marvet da? Ya? Ja, a perak emañ no paouez gwed an nei en traoù he. Dan ner e waret kas nei. Ya. An an kouvo ket kontant ganita. Reus a fo. Allez, kerskut da. Pez o sur de ket prest an diodese da la erez val labour ti ganit. A François.